Gigab Shendu Purwe Ran Air ki namdu shik Zewang Gwane Belarus la Pabju ne Chepsi ki Kade Sintiba Roman Protasevich Zinsun Cheba Den Gigab ki Wanshu Chewe Guti Alexander Lukashenko yi Europe Zepe Atlantic Kuki Shung Mangbur Kontrolan Yobate Europe da Amerika Shungi Leje Bada Tuzo Tuminam ki Zendi Chebar Zide Yongzhangang Gyunju Che Yobate Tuzo Ome Chindi Ledun Sokjung ki Jidun Sokbe Tumi Maka Makol ki What he did with this state-sponsored hijacking is called more. Teni Sanjuli gave chedan shire. Kongi shungi gyabyo yobe tone zendi cheba den nganzu tunjo gi kona tona mangzam chego besu yu nganzu nyeji pamake seba den koran la chuna neda yago marela nushu mawale gre chujudu. Wengya tungen de chungba nesu Belarusi gegab china nil yobe mangzu lengu wa namla losap geshi cha yobe. Belarusi kade chepsi chobe gudi teska noskaya yi lobdun bozo via korkai Honestly, I am afraid. So I Tangbu shena ngarang shena gigidu ngal shengi tasun cheba ting kashe lu tona chuswa tang Vilnius da debe kabla yang mishigi ngal jende tung du chi chu shena langyu ni Belarus guti gi mi yusumba da reje nedun yeshibe jodun I think intimidation, fear that they too could. yeshiba David Kramer ki dire da shena pude khunzo yang Protasevich da dawa nedan chiba cha siba da dang yori chi judu Lukashenko la nyeba tongche Europe ki Belarus la namdu pursam sha yobata Amerike Belarus shungi wangbe chongle kanggu kanggo cheji benjo nyeche gyar du ge yuta wangche chigdu ki shungi minazo namla nyeche ge yu yenju ju yu wengya nedun yeshibe tele mangzam gugu yobashe yu We need to see, I think, a much stronger. nganzu lende shu chezam che gugu re kanyi sena Lukashenko ita shimbata Putin ki ta shimba Xi Jinping ki ta shimba re ju judu Lukashenko la nucho gegab gi nyeje genyo yobatang mangzu lengu wesena tada kesan chishu sugen gi soja khala nyeje gegu re ju judu There are three sectors which support the regime, which enable the Siwan ki gyap densa tsemba zo sumne numda shing jare Lukashenko yi tunjo nyeshu ursu sinzi Putin ki tedo benjo gyapjo chebata tuzung nucho gegab namne kashe misumba yinlu gyonju che yobate ursu sinzi Vladimir Putin ki Kabji la Bolivia sinzin ki namdu sala babate, konsu sinzin namdu ne chil sunjub nga tibate, tedu kanya chumeri chichudu. Rian Air namdu tungen ki gyapla sinzi Putin yoba ari chozo tuminamki sobachigi yobate. It just raises some serious foreign policy concerns. Tei chisi tone lozab ge goba cha yobaten sinzi Biden ki sinzi Putin da jente nambe kabla teikor lenglo nambe rewachigi yoji judu. Sinzi Biden da sinzi Putin war jente de Geneva ru jinda chube tse chudu nyin nangyu imbate. Ari lungting khan ki igo tsika nankai dambe nezus namyanzom ki pabgyu da nyandu shu yo.